Sılav Cemal با که آماده یعنی هم اکیبا دیاربکر استانبول آنکارا آماده نش بهل بجارتن گرادویا میسر و کماریه البته امجده هم لقاده هم جیل استودیو هم ده بشوپینن که ایلی بکیلی همو رودان و گشتدانان البته ما ببینیم کردستان 24 را پار و بکن جمال براستی دما کوم رو برای خود دیده هل بجارتن تورا یکی ده آنکو گرا یکی ده گلک دل هلبجرم کردایم بشه که شکسته بو هر وانت زانین دید و گرادویم ده هلوسته وان چه بله هم پارتیا چپن کس کم جی HDP هفسروکن هر دو پارتیان ایرو داخویانی یک دان او گوتون کو او ده دوی گرادویم ده پشتگریا قلشتار اولو بکن جمال صباحی جدی سال دیاربکر لوی داره ده هفسروکا HDP هر دیسا سیاست مداره بک احمد ترک هنه گرگردن دل دیاربکر بسازی انجباکا سویل به روزنامه‌گران را هر وها ده جوینه که روه ببن پشتی جوینه ده دو برا چاپمنیه را گرتیجی دل لگل و ده باخبن دانستاندنا هر وها یا فکرام بکن و سبب و سیاست آخوا هر وها دشواره بیجن ده آلیه کدنجی اخ پارتی جی لباکور بطایبتی ناف باجار دیاربکر گلک دخبت باش دخبت کل گوری خواه که هم ببیجن هم پانکارتا نویسن کو دورشمن و جارتنه هر و ببورن لسر وان بلاو دکن سردانا سازی انجواکا سویل دکن سردانا هر وها یا آلیه دنیا انجواکا دکن کوملا دکن به رنگی اوجی بانگشه خواه هر بجارتنه بره وده بن جمال دست در واسی مهوانه خواه ببن مهوانه که من هر واحه اکادمیسیان دکتر جمعه چیچک لگلمه هر واحه دهمان دویده جمعه چیچک لسر استا نافوی و ناف دولتی جی لسر مجارن آشتیا جواکی هر وها پیواجوین چاره سریه لسر وان کارو خباتی وی هیا لگل وی امی هنده که وی پیواجوی امی بنرخیدن ما مستمم بخیراتن مرحبا نف خیریدم بله مالا و عبا براستی هم ده پیواجوات چاره سریه وش نیز و شوپاند و جوه داره حتی نهاوان 6-7 سال در باس بوی مدیر و شکل اوسا آلوز هیا آلیه HDP یه پارتیا چپن کس جی بطایبتی وی روشا آلوز هر وها که سبب پارتی دستلاتاری نشان داده و به جوکو دوی هل بجارتن ده او دخوازن کو دستلاتار نمینه آنکو سرکومار ترکی اردوغان نمینه به وی رنگی اوج آلی خوالید نرن آلی آخ پارتی جو هم زانن اوج دوین کو سبب حضور و آرامی هر وها اون جالی هر دو پیمان و دما کو هم لید نرن اون وکی هم شروع کارک سیاسی و که اکادمیسیان که روشه چواد خوینن بله gerek spas kim jibo mazvaniya ve aras yani çarçeve mesele Kürt adam mesele benerin ya mukabel nezbejim gerek Kürt ketiyen aftengasiye ke mezin evjiye ve nal Türkiye jixeyni Kurdan de bloğun esası hene ve haddu bloğşi de jibo mesele Kürt ve çaresi ke berbiçaf peşniyaz nakir mukabel şu yani AK Parti aras dora 10 salan hevla ku ve mesele çareser bike qanabe CP prosesin esası ezbejim dest bekirin heli davi 2013 بو لی به 7 ساله ادی مسئله کرد وقت مسئله که تروری وقت مسئله که دبیرشم اولهیه دبیرشم بناو دکه بیبی آوایی چارچوبه دکه و دام عمله بدریم راستیجی ایرو ادی مافی کردان دنگدای نجی نمایه اون جیزانن اب 7 ساله شخص دبیرشم HDP وقت دفاق هاتیه گرتن yani gerek parlamenter nale hendirin teda ki seratin bir seratin jeheye Dora da donze parlamenter nale hendirin ev kas parlamenter nale sürgün ile adbirim buna penaber dora da hazar xabatkerin HDP ile hendirin lali edin adbirim hamu şaredarin ku HDP breve debir tamamı ev haf salın bir kayyum manti breve birin yani vak bir kişi de mamle benerin kada siyasi ve sivil adbirim reverin haremi ve navendi jibo siyaseta Kürt hatiye girtin lali edin ittifaka dinci adbirim da mamle benerin jibo meseleye Kürt تنه بجای دیگه مسئله چارەسەر بکەم ئەمە لە مەجلیس قسە بکەن یعنی هەفەیماڵە ملەتون قسەمە yani هەفەیماڵە ملەتێکی کو ez bêjim îro Kılıçdaroğlu wek nanze tawan ez bêjim kampanya pêş dixe lê ev yek jî bes dibêjin em li meclisê ve mesele çareser bikin lê çawa çareser bikin ez dirim kîra mafên Kurdan dixwazin eywana ez bêjim peyda bikin li ser vê meseleyê jî tiştek nabêjim mixabin yani ji ber vê yani Kurd na de her du ez bidinav de alternatîfê xerab ez bêjim wek ketine tengasiyeke mezin بله جاریه دن و دام امروز آخ پارتی جدی نرده به وان روشا آورته بداوی آنی هنک پولیتیکاین ردو اینکارا
anko asimilasyona Kurdan wal dawil wan politika anin ve bir rengici diçin serdana xelke dikin civakê dikin dengaj wad xazin û dema ku em berê xwe didine belê rast de bajarek yemeyin weke Şirnexe weke wane Culemêrge Diyarbekirê zêdetir bandora HDP li ser e û dengê xwe nadin AK Partiye lê bajarên din jî hene mesela bêjin li Dîlokê an Gaziantepê li vê derê derdore 2 milyon nüfus heye milyonekê Kurd e lê yek parlamenterê HDP li vê derê ye yani ew Kurdên ku li derveyî HDP bi polîtikayên AK Partiyê bawerin biyawe ew çawa rewşê dixwînin biyawe Yani destur bin nezivi bine ve hali xiz bikim. Ne adam em dîroka mesela Kurd binirin. Vek dîroka ke sersalî binirin. Aras ez bejim dama ku herî zêde Kurd nefes girtin, behne girtin. Jde 2002 hatta 2015 bu. Yani ez bejim 10 salên pêşînê AK Partiye bû. Yani reformatın kirin, TRT 6 û TRT navê kirin TRT Kurdî ve bu li zanîgehan ez bejim rê li ber zimanê Kurdî ve kirin. Lê li gel vê yani Kurd dîroka xwe de ez bejim xerabûn herî mezî didem AK Partiye de jiyan. Yani piştî 2015 piştik mesela peyvaja çareseri xelas bû şer ez bêjim ketna vajeran û dawiya ez bêjim Kurd li paş xwe heş bajarên bi temamî hatiye hilweşandin û dor ez bêjim bi hezaran kuştî iştin. Yani AK Parti jaleyek ve ez bêjim yani ji bo çareseri gav jî avêtin lê laleyek edî ez bêjim siyaseteke ser tundiyê jî bikaranî. Lê li gel vê yani nava dîroka em çawa bêjin yani tevgera ez bêjim gelê Kurd binêrin hem ama bêjin nîvanîv Kurdan Partiye navenî destek dikin. û ev 20 sale jî ev yani giranî ez bêjim Kurdên ku Sunnî û em bêjim Müslümanin taybetî ez bêjim nîvan raya xwe didin AK Partiyê Suniyê ku ez bêjim Alevî ne û Kurdin ez bêjim ew jî raya xwe didin CHP. û dema em lê binêrin rastî ev her du aliyên yani Kurdên ku bi partiye navendî tev digerin û Kurdên ku bi partiye xwe serbixwe tev digerin yani dina van da ez bêjim wek rexabeteke ye û ev rexabet jî piçek girê digire ku ev her du alî piçek raya xwe bidin hebûdin yani her du partî zêde nikarin ji aliyê ez bêjim rayê bigirin. Deman berê xwe didin vê pêvajoya hilbijartina ya serokkomariyê hûn zanin HDP jî ji beriyan hat digo ew de kandîdekê wê namzetek wan hebe heta ev namzet dêjin be navê Gulten Qişanakê derbas bû ku niha zindanîkiriya hevseroka şaredariya bajarê mezin ya beriya Diyarbekirê çima wan ev biryara xwe guhart biyawe yani hinek daxuyaniyê wan çêbû ev yek ya din jî îro hûn zanin daxuyanî hem ji partiya çepên kesk hem ji HDP hatin ku ew li ser helbesta xwe ya digera yekêm de her wiha ser wê helbestê ne wan her du pirsa hûn çawa dibersivînin. Ya arast yani ev biryara ku desteklerine Kılıçdaroğlu digera yekem de diğer ku ez bêjim Aliye gel ve bi temamî natir pejrandin. Ji ber ku demem lê binêrin HDP de dîroka xwe de cara yekem ez bêjim ew qas ray wenda dike. Yani hemen bir kişi binêrin ji çaran yek ez bêjim rayên HDP kêm bûne yani sebebi hûn çawa dibînin yani ez xwe çar sedem piçek yani dibînim sedema yekem piştî şerên nav bajêran bi giştî ez bêjim hêvî û baveriya gel bi siyasetê qers bû. Yani piştî yani pêvajeke ji bo aştiyê a 15 salan Kurd li paş xwe heş bajarên hilweşandî û ez bêjim bi hezaran ez bêjim cangorî iştin. Yani ev yek kir ku ez bêjim baverî û hêviya gel bi siyasetê ve qelsbe yek ew bû. Duyem ji xwe baweke de facto HDP hatiye girtin. Ev heft sale ev partî yani ev tundiya ku ser vê partiye vê partî wek bê kapasite iştiye yani kapasite ew ye mobilizasyonê kuştiye. Yani wekî min got serokê lêhindirin parlamenterî lêhindirin dora 10,000 insanlar li zindanê ne ew qas insan li sürgînê ye. HDP de medya giştî de hatiye îzole kirin û parlamenter nikarin li ber deriyên büroya xwe ez bêjim daxuyanî bidin. Yani wek de facto girtina HDP kapasite mobilizasyonu ez bêjim qers kir ev dudiye siyem wekî min got ev biryara destekkirina Kılıçdaroğlu biya min kir ku insan neçe sersandukan dawiye de mesela Kürt ji bo insanan meseleke li hember Ankara'ya yani Kürt li hember Ankara'ya rekabet edikin ne li hember partiyên Ankara'ya rekabet edikin. Tam vê xalasiye ve ya ku ez açara jî bêjim eger ku destur dengê CHP zêde bûn rast ji xwe yani ev yek jî kir dengê CHP biçek zêde be lê ji CHP bêtir ji deham 21 HDP'yê neçûn ser sandukan. Yani wek ez bêjim boykot kirin. Yani ji ber ku mesele Kürt ne meseleke ez bêjim partiya ne mesele ez bêjim devletê meseleke ez bêjim rejîmê ye û heta îro jî Kürt wek ez bêjim navendeke partiya Kurdan wek navendeke serbixwe ez bêjim wek pozisyon girt lê di vê bijartinê de li gel ez li paş aliyekî ma biryar yani ji bo vê biryara girt û ev yek jî hala çare ev yek ji ez bêjim wek çi dibêjim wek subjektivite ez bêjim tevgera Kurd qes kir yani öznebûna wî ez bêjim wek aktorbûna wî qes kir. Açara jî biyame profîla
namzet ambun, namzetin li bajar ambun. Zayıf bun. Ev profil zayıf bun, ev profil ne rengin bun. Yani kesin ku jidderi HDP'yi jiray bigrin. Vek bina kadrim kesin ku muhafazakar bun kemun devlet bijartina. Kesin ku ne HDP'yi ne lez birim dost HDP'yi ne dikarın insan edince edibijim ikna bakın gerek kemun abivan gerek kemun. Gerek insan kuatı bun namzet nişandayım birasıcı zeyden atın dinasin dina halkeda. Yani Biraz kendisinin birçok şeyle de bekle bir amın tamamı ev çarxal 40 öz bir MDP rayvanda bekle. Böyle Kılıçdaroğlu be seruke güçtiye zaferi Ümit Özdağ rajil hev runişten hatta protokoleke haja haft falan pekte ev kirin imza kirin. Demakan beri xadini gelek jwaz xwad listaya lehevkirina wan masi şaşali de hebun. Le xalek du xal ez nexaladun tedetun ebu ev yekji mesela qayyum bu. بیا و اول هفکرنا پارتیا زافره یا CHP de dengin kurda kim bir kere dengin kurda bu Kılıçdaroğlu. Ne çi bandureli? Böyle biraz duhadın gösteren servet işi bekim. Eğer ku HDP namzete keser bu kadar xistana. Kana beci bu geraye kem. U bava ke zelal da xazin kurdan az bejin bile bekira servet kampanya bekira tahmin amin diyor Kemal Kılıçdaroğlu ne bir Ümit Özdağ ne bir az bejin bir Sinan Oğan ve HDP İran'ı. Runuştana da tucu bu gera diyem. Ve HDP'yi belki peyraz bejim müzakere yapıyor. Bir kira ve bejim peyman yapıyor imza bıkıra. Lemi xabın eri ev şans az bejim jde sekurda çu jde sezrun tevgera kurçu. Le iro dama peyman adına Ümit Özdağ yani Seroki Partiya Zafer u Kılıçdaroğlu atiye kirin leydenerin tu xalin ku az bejim biyamın mutabakata ittifaka milleti cuda heye. Yek mesela Suriye'yine yani Koçberi ki Suriye hatine de Türkiye'yi bicih bu ne servi teşekkür bejin. Adıyemci mesela kayyumane de kayyumadan ji aras yani peşniyaza ittifaka milleti teşekkür pür duj nabejin. Tene fark eve ittifaka milleti şu kayyuman rane dikir. Tene dikir ku zahmet be. Tayyikirna benim kayyuman. Lever ittifaka milleti digo emi bilyara mahkeme emi bir karbon kayyum bağvejin. Ledeyla ve kesek meclisi var yani meclise belediye bir keve. Müşahede bir keve dilevi. Natişi Ümit Özdağ bejde bir ne jnav meclisa şaradari ve kezbeci memur eke ve karkereke devleti ve jnaven de bitayin kirin. Şükür şehiji eve. Lever farka mezin eve. Ev yek bir ama bir çek tesir bike ku insanın ku peşkiriye HDP dikin. Neçin ser sandukan ev ekeye. Lever mesela bir çek bir ama kapasite HDP'ye, kampanya HDP'ye. HDP eğer ku bir karbon ikna bikin insan yok. Ne bak legal ve bir reji ev cardın da bizim desteklerin çeve gera duyemde. Zor spas malava. Maliye gerek spas kimce bu mazvaniye ve. Bele. Cemal mehvanime doktor Cuma Çiçek bu legalme bu bele vakite goти duruj ediş bu hal bijartın emane hemu parti u rexistin u saziyen ku nezi aliyane bişe vuruş xabatin xaber devam dikin Cemal. Bele spasiyatet kim Hasan ve spas bu keke Cumacı Diyarbakır'a gelmem.